In any workplace, when there are allegations such as this, one becomes concerned. Inhloko yemajaji kuleli Raymond Zondo ithi kuyakhathata ukuthi lijaji lelisetulu lenkantolo lephakeme eMpumalanga Kapa Selby Mbenenge lethweswe licala lekunukubeta ngekwelicansi. Lindiwe Zulu is not administering these payments. Hulumende uqinisekise bantfu labahola imali yesibonelelo ukuthi enyangeni letako angeke bayithole sekwenza isikhathi. I will pray for them and for the positive compeller to bring the team position 4. Waiting in the middle. Lobela ngumdlali weMoroka Swallows Steve Sekano uthi unelithemba ukuthi Swallows itawucetha le season ye DStv Premiership ihleli ku top 4. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli weTindzaba telwimi lweSiswati la ku SABC kanti siphindze sivusele nakubabukeli bethu ngale ku DTT lishonile. Khumbula ke ukuthi nawuphuthelwe ungatithola futhi nasetinkundleni tekuxhumana kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Xhumana na SABC News. Shayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe laba ngetipi tingathi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Inhloko yemajaji kuleli Raymond Zondo ithi kuyakhathata ukuthi lijaji lelisetulu lenkantolo lephakeme eMpumalanga Kapa Selby Mbenenge lethweswe licala lekunukubeta ngekwelicansi. Zondo bekakhuluma eluhlelweni lwekuthuthukiswa kwemajaji lamasikati lekuhlose kubukana nekushinjwa kwetebulungiswa kuleli. Balishumi nakubili labasikati labaselihlelweni leqeqeshelwa kuba ngemajaji. Ngako ke kulinzeleke ukuthi babambe tinkundla tebujaji kwesikhashana etinkantolo letiphakeme letehlukene kuleli. Licala lelikhulu kwanyalo nguleli lelivelele inkantolo lephakeme eMpumalanga Kapa lekunukubeta ngekwelicasi. Lelimikise esigungwini lesicondzisa tigwegwe kube mthetho. Umbuto lomkhulu uthi ingabe lokho kuyayikhathata yini inhloko yemajaji na? Well, put it this way. In any workplace, when there are allegations such as this, one becomes concerned. But one has got to allow due process to take place. Zondo uphendvule ngaloluhlobo nakabutwa ngemithetho leyengamele kunukubeta ngekwelicasi kube mthetho. A first draft was given to me some time back. I looked at it, we had some discussion, and I asked the committee to have a look again and address certain issues. They recently have returned it to me. I will be looking at it. Bekuneticelo letingemakhulu lamabili nemashumi lamane nakubili nalicala loluhlelo. Kepha luphothulwe ngulabalishumi nakubili nje kuphela. Hulumende uqinisekise bantfu labahola imali yesibonelelo ukuthi enyangeni letako angeke bayithole sekwenza isikhathi. Lo mbiko ulandzela ngemuva kwekuthi linyendi lingatholi imali yesibonelelo ngetinkinga letibe khona kubongcondo mshini. Diphathimandla tibambe umhlangano evikini lelengcile ePitoli kwatisa betindzaba ngalesehlakalo. Indvune yokuthuthukiswa kwemiphakathi Lindiwe Zulu losebenzisana neSASAM bekangekho kulomhlangano. Kepha indvune etekuxhumana mondle gungubele beyikhona njengoba iPost Bank lebeyinetinkinga tokubhadalwa kwemali yesibonelelo ibika ehhovisini lakhe. Lindiwe Zulu is not administering these payments. It's my department and its entities that is dealing with this. And I'm prepared to take the flag for that. Tikitse tebantu tisile tingatholi imali yesibonelelo ngemuva kwetinkinga letikhungathe iPost Bank. Special grants beneficiaries are also urged to ignore the false information that the September payments challenges are as a result of the expired SASSA card. The Reserve Bank has granted extension for the SASSA cards to continue to work until December 2023. Lendvune iqinisekise ukuthi bantu labalengiselwe etigidini etisihlanu labahola iPost Bank ngeke babe nebulukhuni enyangeni letako.
on this one, we had issues post-migration. And we know what those issues are. They were fixed on day one. And all that we're doing now is just to ensure that anything that was picked related to those issues, we make sure that it's in place. Kulomhlangano department lithinze indzaba lephenywako ikukhatshwaniswa kwemali kungubele ovakala sokuthi le bhodi lesule evikini lengcile ayikalendeli lutho leli bhange kanti iphinze yehlisa sifundisalo. Somlomo wePhalamende noSiviwe Maphisa Nqakula uvakalise kuba nelwadi ngembhikisho welicembu lemkhankaso lowatiwa ngeUnite Behind lotawube ungaphandle kwePhalamende. Lelicembu liniketwe imvume yokuthi lingachubeka nalombhikisho walo wemalanga lamathathu ekuzila kulisana nengohlakalo odvute nesakhiwo sePhalamende. Honorable members, lelicembu libhikishela lokho lelikubitha ngekubaba ogubhela kwesabo nengohlakalo lentiwa amalunga ePhalamende. Emva kongenelela kwenkantolo itolo kubese kuyavunyelwana namasipala waseKapa ukuthi lelicembu lingawahloba amathende enzaweni ekuphumula dvute nelisonto eSt Mary's dvute nePhalamende hayi embi kwePhalamende. We received the memo. So far, I'm told that it is quite organized, peaceful. So maybe we shouldn't anticipate challenges other than the fact that they are there and addressing amongst themselves and engaging on the matters they are protesting about. Maphisa Nqakula wendele iphimiselo leti emhlanganweni welikomiti libukela inhlelo lePhalamende. Basolwa lababili lekuthiwa bayamaniswa nekubulawa kwebantfu labasihlanu esithabathabeni setitolo eRichards Bay ngasekuqaleni kwaleli viki babulewe nakudutshulwana nemaphoyisa eBhalito elugwini lolusenyakatho nelitheko. Ngaleso sikhathi emaphoyisa athi loluhlaselo kungendeka lweyamaniswe netidzakamiva. Lokhulumela emaphoyisa kulesifundza Colonel Robert Nichwanda uthi emaphoyisa lasuka ngaphansi kweluphiko loluqinisekisa kutinda luhlanganise imininingwane ngekuthi kuphi labasolwa. Uthi ngesikhathi lamaphoyisa ngena kulendzawo labahlala kuyo eBhalito labasolwa babese badubula lamaphoyisa lekungilapho nawo aphendvule ngenhlavu kwashona abasolwa lababili. Kulendzawo yesigameko kutholakele tibhamu letisithupha netinhlavu letiyinkulungwane. Luphenyo ngalolidzaba luyaqhubeka kanti kusafunwa nalabanye basolwa. Sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela kwenyuka kweludlame lwekudutshulwa kwebantfu ingabe yini imbangela yalokubulawa kwebantfu ngebunyenti ngekubuka kwakho uphendvule kanje. Kakhulu ibhamu engekho emthethweni egcela lapha emphakathini mangaqoqwa lezo bhamu mhlambe kungancipha ukubulawa kwabantu ngalendlela ngoba mangaqaphela kahle makuthiwa kunesigebengu esibanjiwe sibanjwa sineyinhlokohlela zeyibhamu. IBhayibheli lasho ukuthi kasidegcina kutawendeka into efana letoke noma mhlambe singangeda amaphoyisa nyalo kulesikhathi sanyalo noma mhlambe ungavulwa amathuba emsebenzi into esolo ifana but into lokufuna siyende usimuntu nemuntu akathandazisa ukuthi sathane ngwangeni kuye. Thina sifela umthetho weSouth Africa lokho kudutshulwa kwabantu akupheli enongathi yakubheka kuloko kuyanda ngani ngoba lamahitman akabantu indaba khona iba semlonyini natachitha ukudutshulwa kwalomuntu then afterwards la indaba khona iphelele emoyeni. Ukufa kwabantu bakithi ngalolu hlobo nokubulawa kwabo kanjena ngicabanga ukuthi kudalwa ukungaqini komthetho nokungaboshwa kwabantu izigebengu ebulala abantu nakho futhi ungagwetshwa abantu bethola igwebe ebafanele. Ngiyacabanga into embangela ukuthi abantu bagcina bezinto ebheke eceleni ukuthi bahleze emakhaya abenze lutho bajika nelanga ingakho ke nemiqondo yabo igcina isebenzisa izinto ezingekho right. Lapha eSouth Africa kunahlobo lwezibhamu ezikhulu ezisetshenziswa ngabanqefu esingabazi ingenaphi bazifumanaphi. Hayi ndicinga uba nomsasazi ngokudelela nje umthetho wabantu xa bezakwenza izinto kanjena bebulala abantu umthetho ke mawusebenze. Lona umbono wembukeli iSABC ngeke yetfesa ukuthi phendvulela ngawo. Baholi beSADC basetawubhunga ngembiko welkhetfo lolusanza kuphela eZimbabwe. Lelithimba likhiphe umbiko lovutha emalangabi lohlaba kungasebenteli ebaleni kwetfuswa nekuhlukunyetwa kwabavoti nalokunye lokungahambanga kahle kulolukhetfo lwamhlati nge-23 enyangeni yengci. Mengameli Cyril Ramaphosa utshele betindzaba beSABC ngesikhathi sasemhlanganweni wendlu yaba yesikhulu yamhlaba uhlangene eNew York.
Njengobantu baseZimbabwe basamele baholi beSADC ukuthi batsengise lo mbiko walabo babuketela ukhetho olusanza kwendlula. Bengameli Ramaphosa uthi iSADC setawuthola umbiko lokugcwele. What was said by a representative of the observer mission is still got to be discussed in SADC because it's not a final report. And if one looks at that report, it actually says there were challenges with regard to a number of things that have to do with elections. And many countries around the world have such challenges. The United States is, a prime example with regard to their last election. Ramaphosa uphinze wathi lo mbiko walabo babuketela ukhetho awutigcithi tiphumo talolu khetho olusanza kwenza eZimbabwe. Mengameli Ramaphosa uhlangane emlingani wakhe waseZimbabwe eMarcini Mnangagwa kule parliament yamhlabuhlangani leseNew York. Where there's a lack of transparency, they need to come up with the details. And I would say, yes, let the details be put forward. SADC lebelibuketela ukhetho lithi alimanga lingenelele emithethweni etela ukhetho yalela live. We are not interfering with the laws of any country. It is within the guidelines. It is within, and we didn't say change this law or change that law. We just outlined laws on delimitation, and there was delimitation, and it was a point of conflict. The ballot papers, when they should be released through transparency, we had to go back to the Constitution of Zimbabwe. Sekutawubonakala khona ke ukuthi iSADC iphuma nani. I would like to take this opportunity to inform the nation that today I handed a letter to the Speaker of the National Assembly, the Honorable Baleka Mbete, to tender my resignation from the high position of President of the Republic of South Africa. Ngalelanga mengamela phambilini Thabo Mbeki wesula esikhundleni sakhe njengemengameli wakuleli ngeminyaka wa 2008 kulandzela isinqumo se-ANC sekumsusa kulesikhundla. Iparlamente yahlangana kungumsombuluko mhla ka-22 ngenyanga yeNyoni yemukela ukwesula kwakhe kulesikhundla. Kuletinye uMasibiya etitolo liyaqhubeka licala lalobeka sikhulu saka Eskom Matsela Gogo nalabanye enkantolo yemacala etimali eMiddelburg lapho basolwa khona ngekukhwabanisa imali lelinganiselwa ku 2.2 billion wemarandi. Asiphinde sibemukele embukeli esigabeni sesibili seTindzaba telulwimi leSiswati kanzi na usanza kungena ukhethe kahle. Bameli balobeka sikhulu ka Eskom Matsela Gogo nalabanye lokufaka ikhathi tinkampani lababukene nelicala lekhwabanisa ka Eskom bafuna lelicala lesulwe kuphinze kususwe labashushisi lababukele lelicala balwa nekuthi lelicala alisebenteli kuletha bulungiswa selivele lijajiwe kanzi futhi livuna luhlangothi lekwengweda luswaye esilonzeni ukuthi umbuso awukakulungeli ukutekwa kwelicala kudzimade kuphele tinyanga letisithupha. Imvuna yetimali inogodongwana ichaze isimo setimali sakuleli njengaleso lesimatima beyikhuluma ngebucakacaka bobuchwepheshe kungomfa yekuphathwa kwetimali ngaphambi kwekuthi yetfule liphakelo timali lwasekhathi neminyaka lemvuna ivete ukuthi inzela lekolekwe kulomnyaka losetulu beyiphansi kunaloku bekulenzelekile. Luyasonzela luphakelo timali lwasemkhathini kweminyaka nzi tinkomba tithi sitshekile simo setimali kuleli. Government has collected much lower than expected tax revenue. At the same time, tighter financial conditions have made it difficult to borrow more and at affordable rates. Continued load shedding, the poor performance of our logistics sector, and the lasting damage done by state capture to our institutions have made the difficult fiscal situation even more challenging. Kodongwana uthi buholo bucotho lobungaphumelelisa kuphathwa kahle kwetimali. It is imperative that we hold individuals and entities accountable for financial misconduct. Without swift and fitting consequences,
we risk eroding public trust in our capacity to manage public funds effectively. With less and less funding available to deliver much needed service to our people. Letinkinga tetimali kuleli tita ngesikhatsi lesikabi kulenhlangano lebusako njengoba kuyiwa naselukhethweni lwavelonke eminyakeni lotako. Kanzi netimali ticitfwe kuliwa kuphinze kutakulwa labatshikamete ngesikhatsi se-COVID-19 tidlala inzima lenkhulu. Nasivakashele etimakethe tetimali sitfola kutsi lirandi linyukile naliqhathaniswa netimali takulamanye emave. Mbukeli kutemidlalo lobeka ngumdlali weMoroka Swallows Steve Sekano uthi unelithemba ukuthi Swallows itawucenza lesizini ye-DStv Premiership ihleli ku top 4. Leli qembu leliteketiswa ngeDube Bets licedze isizini lephelile lihleli ku top 8. Swallows ayimanga icale kahle kumidlalo ye-DStv Premiership lesizini lephelile. Leli qembu laseSoweto labe selikhuphule emasokisi nasekutawuphela isizini ekwenda ukuthi licedze lihleli ku top 8. Beba ngumdlalo leli qembu Steve Sekano ukholelwa ukuthi leli qembu lingaqedza lesizini lesetulu lihleli top 4. This season I will pray for them and for the coach Steve Kompela to bring the team position 4 because of the quality of players that he has. Sekano uthi badlali abanesipiloni leli qembu lekufika ikhathi andile Jali Gabadino Mango naTseho Fatso Mabasa. Badada kakhulu leli qembu lesizini lesetulu. No, the signings that I saw Steve Kompela did this season, those are the best because for me it will actually help the team. Sekano wadlala leli qembu ngesikhathi liphumelele iBob Safe Super Bowl ngeminyaka wa-1989 na-1991. Leto bokukhathile timnanzi kuleli qembu. Sekano ukholelwa ukuthi leli qembu lingasaphumelela tindzebe lesayinjabulo kubalandzeli balo. I'm so happy about the original name coming back to Moroka Swallows. As we know that it's a big brand. Moroka Swallows is not just any other team because it was, if we think about the years where Swallows was born, it's years back. Now, bringing back the name of Moroka Swallows is so important for as well the community and the youth. Leli qembu leliteketiswa ngeDube Bets litawubambana tihlutfu neAmazulu ekupheleni kwalenyanga lesetulu. Singakavalelisi asesibukele ithambo embili lomuhla. In any workplace, when there are allegations such as this, one becomes concerned. Inhloko yemajaji kuleli Raymond Zondo ithi kuyakhathata ukuthi lijaji lelisetulu lenkantolo lephakeme eMpumalanga Kapa SABC Mbenenge lethweswe licala likunukubeta ngekwelicansi. Lindiwe Zulu is not administering these payments. Hulumende uqinisekise bantfu labahola imali yesibonelelo ukuthi enyangeni letako angeke bayithole sekwenza isikhathi. I will pray for them and for the coach Steve Kompela to bring the team position 4. Loba ngumdlali weMoroka Swallows Steve Sekano uthi unelithemba ukuthi Swallows itawucenza lesizini ye-DStv Premiership ihleli ku top 4. Kubuka lethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM sinasipho Mota. Mota ingabe yini lesingayilinzela nyalo ngensimbi yesithupha? Lishonile Rebecca, lishonile Mbukeli. Ekhathi kwetindwela ngahlinzela ehlelweni umlaleli namuhla ehlelweni letiphuma embiteni siyobe sikhulumisana nasodolobha umasipala weCity of Mbombela Sibongile Makhushe Masibuko kuchaza kabanti ngetinhlelo tekulungisa emaphayiphi la mixa imandi kuletha khamuthi talo masipala weCity of Mbombela ngathuli kwaloko siyobe sikhulumisana ke nemphathiswa welitiko lekubuyisa ngekubambisana neTindzaba tebaholi benzabuko kulesifundza seMpumalanga Mandla Msibi lobambe umhlangano
inhlangano yamalanga namabili nendlu yebaholi benzabuko kulesifundza seMpumalanga nguleti neletinye ke tindzaba lethamba embili kuleli nasemhlabeni wonke jikelele langahlinzela ke umlaleli emkhasini kwensimbi yesithupha nesikhombisa emsakadweni likwala FM. Angibonge Rebecca. Mbukeli tiyaguqeda lomuhla asiphinze sihlangane ngalwesibili enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako tikhona tesindebele kusasa kanzi ungakhohlwa simo selitulu siyalandzela. Ngethela shona ngelandzaba tatalo kanjalo Selitula sibuka ke Rebecca wakamaseko kanti ke khona lomuhle sibuka ke ebusuku banamuhla uyabona ukuthi kasesekhona amathuba emvula kakhulu kati enshoralanga Kapa njengoba lapha kuye ke la 60% kanti ke mabuye uyempumalanga nelive yabona ukuthi lapha kuye ke la 30% kwalo muhle kanti ke masichubeka sikubula ke la elangeni lakusasa sesekhona lawo mathuba emvula mawehla ke la neloku lelive kanti ke mabuye ubuka ke empumalanga nelive alapha kuye ke la 30% engcenye nesifundza ke la iLimpopo kanti ke nengcenye yesifundza ke la iNorthern Cape bantu ke bacaphele kakhulu kanti ke sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service elangeni lakusasa ngolalo muhle ngahle ke kucubuka umlilo ikakwathi emadlelweni indlela basebenzisa ngakhona umlilo kanti ke la ukhona ke la nekujuma kulitulo lokumatima kakhulu lapho bantu ke kufanele ke bacaphele kakhulu kati mawubuka ke la ingcenye yesifundza ke la impumalanga nengcenye ke la yesifundza ikwazi nobe ke iLimpopo ngolalo muhle kanti ke masichubeka sibula ke mazengishise ukuthi emenjani elangeni lakusasa ngolalo muhle mawubuka ke la sifundza iGauteng kakhulu kati ngale kuPretoria lapha ku32 kuyashisa kuleto ndzawo leto ke Carletonville hleli ku32 nangale kuFernahen kanti ke Bronkhorstspruit ihleli lapha kuye ke la 31 kanti ke sifundza iLimpopo mabuka ndzawo lefana namusina yashisa kuleto ndzawo leto ke bantu bayaxwayisa ukuthi banatse ke mandi kakhulu njengoba lapha kuye ke la 37 kanti ke liphala lithaba-zimbi kuyashisa nakuleto ndzawo leto ke kanti ke nangala Bhekasfort lapha kuye ke la 33 kanti ke sifundza impumalanga ngolalo muhle mabuka ndzawo lefana naboSikhukhuza kuyashisa kuleto ndzawo leto ke la iLinnenburg ngolalo muhle nangale Mbombela hleli lapha kuye ke la 38 lifuthumele eMiddelburg nangale ke Secunda njengoba lapha kuye ke la 29 uyafika ngale ke la kubo Standerton kanti ke la sifundza iKwaZulu Natal mabuka ndzawo lefana nabo Vryheid kuyashisa lapho ngolalo muhle nangale Boledi Smith njengoba lapha kuye ke la 34 kanti ke lipholile ngale Port Shepstone nangale ke Durban njengoba Durban hleli lapha kuye ke la 25 28 lapha ke la ePietermaritzburg kanti ke sifundza eEastern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Malitswayo ngolalo muhle likhombisa ke kufuthumala kanti ke kuyashisa eCradock njengoba lapha kuye ke la 31 lipholile eGqeberha njengoba lapha kuye ke la 22 nangale boMakhanda nase-East London nakhona ngolalo muhle likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kanti ke la iNtshonalanga Kapa iWestern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Fredendal Glen Williams lipholile leto ndzawo leto kuyafika ngale ke kubo Cape Town njengoba lapha kuye ke la 16 Mossel Bay hleli lapha kuye ke la 18 kanti ke George hleli lapha kuye ke la 17 lokusho ukuthi lipholile kuleto tindzawo leto ngolalo muhle kanti ke la sifundza iNorthern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Kurumani kuyashisa nangale ku Appington njengoba lapha kuye ke la 32 Springbok Calvinia hleli lapha kuye ke la 23 lokusho ukuthi lipholile kuleto ndzawo leto kanti ke Sutherland lapha kuye ke la 1 ngolalo muhle kanti ke sifundza ikakhulukati Free State mabuka ndzawo lefana nabo Kokstad kuyashisa ngolalo muhle kungakho bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle